ubusanzwe kuba abantu babiri ari inshuti cyangwa kuba ibihugu bibiri byaba inshuti nawe byari bikwiye gutera ubwoba. Ariko ubushuti hagati ya Vladimir Putin w'Uburusiya na Kim Jong Un wa Korea ya Ruguru buhangayikishije cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zazo. Guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 mu 2023 ubwo hatangiraga kuvuga iby'uruzinduko rwa Kim Jong Un mu Burusiya, ibitangazamakuru byo mu Burayi na Amerika byatangiye kwandika inkuru zigaragaza ko ingiye atari inkuru nziza kuri Amerika n'Uburayi ndetse n'inshuti zabo. Kubera iki? Kubera ko hari hashize umwaka n'amezi 7 hatangiye intambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine, kandi iki gihe inzego z'ubutasi z'ibihugu by'Uburayi na Amerika zavuga ko zifite amakuru y'uko abo bakuru b'ibihugu byombi bagiye kuganira ku bufatanye bwabo mu kumvisha Ukraine n'abayishyigikiye. Nk'ubwo ibitangazamakuru byemeza ko Korea ya Ruguru igiye guha Uburusiya intwaro buzakomeza gukoresha mu kurasa Ukraine, ariko Uburusiya nabwo bugaha Korea ya Ruguru ikoranabuhanga ryo kubaka ubuhangange mu by'isanzure. N'ubusanzwe Uburusiya busanzwe buhabwa intwaro na Korea ya Ruguru. Ibi bihugu byombi binasanga mu bushuti bw'akadasohoka. Korea ya Ruguru iteye ubwoba Amerika n'Uburayi kubera ko ifite gahunda yo gukora intwaro za kirimbuzi. Uyu munsi mu 2024 iki gihugu kibarirwa ububiko 50 bw'ibisasu bya kirimbuzi, ndetse ni igihugu gifite ikoranabuhanga rihagije ryo gukora izindi ntwaro nk'izi. Reka izi ntwaro za kirimbuzi tureke kuzivugaho kubera ko atari z'Uburusiya buteganya gukoresha muri Ukraine muri iyi minsi. Reka twivugire ku zindi ntwaro Korea ya Ruguru ishobora kuba igiye guha Uburusiya ngo buzirashishe Ukraine. Ubwoko bwa mbere bw'imbunda Korea ya Ruguru izwiho gukora ni F7 rocket. Iyi ngiyi yaravuzwe cyane muri iyi minsi kubera ko nyuma gato yo gutangira kw'intambara ishyamiranyije Israel n'umutwe wa Hamas, hari amafoto yakwirakwijwe kuri internet agaragaza abarwanyi ba Hamas bafite izi mbunda, bikavuga ko uyu mutwe usanzwe ugura imbunda muri Korea ya Ruguru. Muri make Korea ya Ruguru ishinjwa kugurisha imbunda zayo mu mitwe y'abarwanyi apana ibihugu, cyane cyane imitwe y'inyeshyamba n'ikora ibikorwa by'iterabwoba. Umutwe wa Wagner w'Abarusiya nawo bivugwa ko ukoresha cyane mwene izi mbunda zikorerwa muri Korea ya Ruguru. Ni imbunda zikoreshwa mu kurasa ibisasu binini. Muri iyi myaka mike ishize Korea ya Ruguru yagiye igerageza ibisasu biremereye yakoze birimo ibiraswa kure ndetse n'ibishobora kwambukiranya imipaka. Mu kwezi kwa 4 k'umwaka wa 2023 Korea ya Ruguru yagerageje misile bavuga ko ari ikomeye ikoze kugeza uyu munsi, niyo bise Hwasong 18. Iyi ngiyi ubwo bayigeragezaga bayirashe mu birometero 1000, ariko bikemezwa ko ubusanzwe ishobora kuraswa mu birometero 1015. Bafite indi misile bita Nadong bashobora kurasa mu birometero 1500. Ibisasu Korea ya Ruguru yagerageje kuva mu mwaka wa 2010 kugera mu 2022 ku butegetsi bwa Kim Jong Un byakubye kabiri ibyo bagerageje kuva mu 2005 kugera mu 2010 ku butegetsi bwa se Kim Jong Il. Abanyamerika n'Abanyaburayi bafite ubwoba ko President Vladimir Putin ahabwa ibindi bisasu na Korea ya Ruguru maze akazabikoresha mu kumara abantu muri Ukraine. Kuva mu kwezi kwa 2 mu 2022 ubwo intambara muri Ukraine yatangiraga, Minisiteri y'Ingabo muri Korea y'Epfo yatangiye kuvuga ko inganda zose zikora imbunda muri Korea ya Ruguru ubu ngubu zirimo gukorera imbunda Abarusiya, ku buryo byemezwa ko imbunda nyinshi zirimo gukoreshwa ku rugamba mu ntambara Urusiya burwanamo na Ukraine ari izituruka muri Korea ya Ruguru. Gusa hari amakuru make avuga ku nganda z'Abanyakorea ya Ruguru zikora izo mbunda. N'ubwa mbere President Vladimir Putin agiye muri Korea ya Ruguru mu myaka 24 ishize. Ubwo President Putin na Kim Jong Un bahuraga mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize, bahuriye ahitwa Vladivostok, ni mu burasirazuba bw'Uburusiya hafi y'umupaka muto ibihugu byombi bihana. Ariko iyi ni inshuro ya mbere Putin asuye Pyongyang kuva mu mwaka wa 2000. Ibiro bya President w'Uburusiya bisobanura iki gikorwa nk'uruzinduko rwa President rw'ubushuti. Mu mafoto make yagiye hanze y'uburyo umujyi wa Pyongyang umeze, amafoto ya President Putin ndetse n'amabendera y'Uburusiya byashyizwe mu mujyi wose. Biteganyijwe ko akigera Pyongyang yakirwa nk'umutegetsi w'inshuti kandi akaba umufatanyabikorwa mwiza. Arakorerwa karasisi ku rubuga rwa Kim Il Sung. Putin kandi aritabira igitaramo i Pyongyang, anasura urusengero rumwe rwonyine rw'Abaorthodoxe ruri muri iki gihugu.
ubusanzwe idini ya orthodoxe niryo dini ryiganje cyane mu Burusiya. Hari amakuru ko Putin ari bucumbike muri Kumsusan Guest House i Pyongyang. Aha niho Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa yacumbitse ubwo yasuraga iki gihugu mu 2019. Putin arajyana muri uruzinduko na Minisitiri mushya w'ingabo Andrei Berusov, ndetse na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov na Minisitiri w'intebe wungirije Alexander Novak. Mbere y'uru ruzinduko, Perezida Putin yashimye Korea ya Ruguru ku gushyigikira yeruye Uburusiya mu ntambara burimo muri Ukraine. Mu ibaruwa yatangajwe mu binyamakuru bya Korea ya Ruguru niho hagaragara ubu butumwa. Muri iyo nyandiko yatangajwe n'ikinyamakuru Rodong Sinmun bivuga ko kibogamiye kuri leta ya Korea ya Ruguru, Putin yijeje kubakana na Pyongyang systeme z'ubucuruzi n'umutekano zitagenzurwa n'uburengerazuba. Mu cyumweru gishize, Perezida Kim Jong Un yavuze ko umubano n'Uburusiya wakuze ukavamo umubano udashobora gusenyuka, umubano w'inshuti mu rugamba. Mu guhura kwabo mu mwaka ushize, Putin yavuze ko yabonye amahirwe mu bufatanye bwa gisirikare na Korea ya Ruguru, mu gihe Kim Jong Un yifurije Perezida w'Uburusiya insinzi muri Ukraine. Ibiro bya Perezida wa Amerika White House byo byavuze ko bitewe impungenge no kwiyongera k'umubano w'Uburusiya na Korea ya Ruguru. John Kirby n'uvugira akanama gashinzwe umutekano wa Amerika yabwiye abanyamakuru ati dutewe impungenge n'urwo ruzinduko. Ati kiduteye impungenge cyane ni ukwiyongera k'umubano hagati y'ibihugu byombi. Hari impuguke muri politike zivuga ko Putin arimo gukomeza umubano n'inshuti zo mu gihe cy'intambara y'ubutita. Ni mu muhate wo gusubiza bibaza ko Amerika n'inshuti zayo babashije gushyira Moscow mu kato. Arashaka kubagaragariza ko nta kato arimo. Arashaka kwereka Uburayi na Amerika ko afite izindi nshuti kandi bashobora gukorana ibyo Uburayi na Amerika bibwiraga ko bamwimye. Mu mwaka wa 2000 mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe nka Perezida, Putin yahuye na se wa Kim Jong Un, ni Kim Jong Il. Iki gihe niwe wari umutegetsi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru. Umubano w'ibihugu bibiri wariyongereye mu myaka ya vuba, cyane cyane kuva Uburusiya butera Ukraine. Korea ya Ruguru ikeneye ubufasha mu ikoranabuhanga ryo mu isanzure. Irashaka kohereza mu isanzure icyogajuru cy'ubutasi. Iyi nayo ni inkuru mbi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Uburusiya nabwo bwugarijwe n'ubuke bw'intwaro mu ntambara burimo na Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo bashinja Pyongyang guha Moscow intwaro za muzinga n'ibindi bikoresho, nayo igahabwa ibiribwa n'ikoranabuhanga. Uburusiya na Korea ya Ruguru byo ntabwo byemeza ko byari byatangira kuguhahirana. Nyuma ya Korea ya Ruguru, byitezwe ko Putin azasura Vietnam, igihugu cy'igikomuniste n'inshuti y'igihe kirekire y'Uburusiya, aho abategetsi b'ibihugu byombi bazagirana ibiganiro ku ngingo y'ubucuruzi. Kuri benshi, ubu bushuti no gusurana hagati y'aba bategetsi n'ubushotoranyi kuri Amerika n'Uburayi. Mbere na mbere hari amatsiko bitewe n'uko iyi ngiyi ari inshuro ya kabiri gusa Putin ageze muri Korea ya Ruguru. Ku nshuro ya mbere hari mu mwaka wa 2000 twabivuze. Ariko uretse ibyo, uyu ni n'umubano ubu wavuye ku kuganira bisanzwe ugera ku nyungu ku mpande zombi, ndetse uhangayikishije uburengerazuba bw'isi. Ibiro bya Perezida w'Uburusiya byavuze ko bishoboka ko habaho umubano wimbitse cyane hagati y'Uburusiya na Korea ya Ruguru, kandi bikavuga ko ibi ngibi bidakwiye kugira umuntu n'umwe bihangayikisha. Ubutegetsi bw'Uburusiya bugira inama abatekereza ku kuba babangamira uyu mubano urimo gukura kongera kubitekerezaho mbere yo kugira icyo babikoraho. Uburusiya burimo gushaka amasasu, ibi birazwi. Gusa ikindi kivuga ko burimo gushaka ni abakozi bo mu bwubatsi n'abakorerabushake bo kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba mu ntambara muri Ukraine. Ku ruhande rwayo, Korea ya Ruguru ishobora kubona umusaruro w'Uburusiya hamwe n'ubufasha mu ikoranabuhanga byatuma igera ku ntego zayo zirimo kubaka misile zirasa mu ntera ndende. Amaherezo bishobora kuzatuma Amerika iba mu ntera Korea ya Ruguru ishobora kuzarasamo. Amakuru avuga ko kugeza ubu ngubu Korea ya Ruguru imaze koherereza Uburusiya ibisasu hafi miliyoni 5 biraswa n'imbunda za rutura. Korea ya Ruguru ni umufatanyabikorwa mwiza w'Uburusiya mu gusuzugura uburengerazuba bw'isi. N'ubundi kandi Uburusiya na Korea ya Ruguru nibyo bihugu bibiri bya mbere byafatiwe ibihano byinshi ku isi. Korea ya Ruguru izira kugira gahunda y'intwaro kirimbuzi na nucleaire,
no kurasa byigerageza ibisasu bya misile. Muri uyu mwaka Uburusiya bwakomye mu nkokora ibihano byafatiwe Korea ya Ruguru ubwo bwatoraga butambamira umwanzuro w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano, umwanzuro wo kongerera igihe itsinda rigenzura ibyo bihano. Iyi ni serivisi y'igitangaza Uburusiya bwahaye Korea ya Ruguru. Iki cyabaye igikorwa cya diplomasi cy'inshuti. Hashobora no kuba hari ubushuti bwa nyabwo hagati y'abategetsi bombi, no kuvuga Perezida Putin na Kim Jong Un. Nubwo ari ubushuti burimo amakenga kandi bukaba busa n'ubushingiye ku bucuruzi. Mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, Putin yahaye impano Kim Jong Un impano y'imodoka y'akataraboneka ya limousine ikorwa n'Uburusiya. Aha yararenze ku bihano bya Loni. Mu butumwa aherutse guha Perezida Putin, Kim Jong Un nawe yavuze ko Korea ya Ruguru ari inshuti y'Uburusiya idashobora gutsindwa mu ntambara. Ariko bishobora kuba ari ibijyanye n'ubucuruzi gusa no kuba nta yandi mahitamo ahari. Tudaciye ku ruhande, Korea ya Ruguru ubu ifite agaciro kanini cyane ku Burusiya bwashyizwe mu kato. Korea ya Ruguru nayo irabibona ko Uburusiya bukeneye inshuti. Kuva mu myaka 2 ishize ubwo Perezida Putin yatangizaga intambara kuri Ukraine, yakomeje gusunika cyangwa se kugerageza kumvikanisha igitekerezo cy'uko kwiharira ijambo ku burengerazuba bw'isi kurimo kuvaho, ndetse akomeje kureshya bemeranya nawe cyangwa se nibura abiteguye kubikora. Ibi bintu bizarangira biti? Mwakoze kutwumva.